Ona budi ni na mama ya naye. Fani na mama ni na mama. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. This is how pronounce it. This is what 10,000 US dollars. Abusia Honorable Sammy Gyamfi is in the trend. I'm a come viewers. Most of them will be done. I can say Penyah blog media. Sammy Gyamfi at Agradaa Scabra Betrimu Oman say, "Hey, the Codeman is got Munya Botre." I have full details for you. Sammy Gyamfi ama Agradaa 10,000 US dollars. What about Ghana? 1.3 billion. Na 1.3 billion. Ababusia Aji media lusu enough. We have to be a Lubia can wasem. Kevin Taylor. Aba can be either chere, Sammy Gyamfi. Agradaa so aba chere na adwene na. The entire Sammy Gyamfi edit kan ma Agradaa. I was in this particular video metme boase. No chere to be BM amwati ase. Now that crowd you want to make sense. Let's make sense. I have Penyah block media. Mess was say any over like video no that one subscribe button so click the notification icon of latest update. Na be chere wa adwene de mama e wo comment section. Mess obaso. Na shi be more for so enya bi ahye. Etini ya weshi awofo wiasa fa na nyina happy Mother's Day. Nyame enhiramu na onhyam dene. Mam yesenga mothers na so an nyame na soro bebo am. Onye kire mo wura na onhyam de onma ho odam etim na ye adwumadene ahwe ma. Na mam moti aware ase no. Nyame ma ware enye aware enye krabahwe na enye fe. Now let's go into the story. Obekaya about 2 days ago. And a video popping up on the internet as a honorable Sammy Gyamfi or a gold board chairman. Gold board dia omote na manfo ni bia ni abre opposite the gold board di emwa scam ebe boga na kro no e de say japade adu MPP de ba ye no ana Sammy Gyamfi ni abre granting many interviews defend say no agenda 2 days ago any was a video bi ba ya Sammy Gyamfi any Agradaa e wo kai mu a say okay dollars well cashmine well pine e no de ma Agradaa. Ona budi ni na mama ya naye. Fani na mama ni na mama. Honorable. $50. That was Sammy Gyamfi. Yes. Who say woman? Monday. Mommy, our It no be enim sika no ano yenim ano. On te Agradaa kofi. Na Agradaa so kai sika Agradaa and then the mesan kwai. $10,000. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 70. This is what pronounce it. This is what 10,000 US dollars. Hello, hi, it's me, Evangelist. None of that. This is 10,000 US fucking motherfucker dollars. What's $10,000 into $10,000 and say $1 and I'm 13.3 flat rate of 13 cedis. So flat rate of 13 cedis are 13 cedis. 13 times 10 times that is 130,000 and AC came 1.3 billion old Ghana cedis. 1.3 billion Sammy Gyamfi Eddie Achekwa. But Agradaa won't go me free. Sammy Gyamfi 4 months in office as gold board chairman. Enya na or dollars. Any series in for chair or chair dollars. Hey. There's a Sammy Gyamfi or just a dollars and or one bundle a packing with fee. Hey, Sammy 4 months or chair. Ghana politicians oh. And for say I don't want to depend on politicians again. Trust politicians at your own risk. Say the Sammy Gyamfi person can say see the pants and say we are not den opposition. Now not den now not chabe. 4 months in office when you 1.3 billion e dey achieve free. Kejeti akora ho hye koma omu say. Kantamanto koma omu say. Nipa wa konkodi. Na eba ya na social media manfo bi na na e kiro ma adwene. Eti ma Kevin Taylor esu ba mu bi. E na Kevin Taylor ba ni Twitter page e no be make people no say there be.
wo ho video bi a go viral TikTok na only the only way can na so be kan nyina say in fact Sammy Gyamfi is such an idiot. Sammy Gyamfi is such an idiot because just 4 months in office. Nessa watch it obi 1.3 billion we kwa the camera toso e dey just say the camera nto so the buburu ja. And ebusia we ba ye no Agradaa so ba be training Agradaa so o chem say that be sika kwa na Sammy Gyamfi man no no nye sika bia man $10,000 how nye sika bia man no Mamenfa video be enter her. I am here because of this video. Papa. Mana budi ni na mama ana ye. Ani na mama. Ina mama. Honorable. Honorable. Monday. Mommy, our viral pa. I don't know the reason why this video is going viral. And I am here because of this video. We share video no one. Kasa. Yenua Sammy Gyamfi, the great honorable lawyer Sammy Gyamfi. Video and a mama parts and a mikru and encrophobic judge and chain video called viral pa. And I want to me person me kasa first video no. On the Ghana phone sometimes I am no me nipa bia wo dwen wo moya na wo nti ase. Se obi mu se obi eni obi jina baabi anase obi ni obi kasa ana obi ni obi eye bibia omo fa no different perception enu ti na me wa ha na de enti a me wa before se me bo video no de enti a me wa ha no obi anim se me Sammy Gyamfi number 1 onye madamfo number 2 me nhia no da number 3 me nini di nkomoda number 4 me nini number ne level baby owo no ene me level me wo form or so na de tie nie ene me call baby very special place and then me call it na bra me free program na say a me ba ene me do baby pera me hu say class bi to so me to mani ana me hu ye nua be ma Sammy Gyamfi te me hu ye nua be ma Sammy Gyamfi pe na me ka che me kun so honey ma nyina na ma hu honorable Sammy Gyamfi and us now there obi a wakwakoye politics ama MPP fo ayi ye nua be ma Sammy Gyamfi mo NDC ni ade na wo se ye nyina ena me kun gina ye ena me see fo me akasa bola avono so me akasa na me see fo te me see fo so lucky na ye nua be ma Sammy Gyamfi so asi fom a woni nkrofo bi edi nkomo eti me na me nante ye na me call ne nche eti me call ne nche no ena me bo me din me crowd in fact to be honest with you nyame nim de oye da bia because said na me hwani a me di ye NDC fo eniama ye beto aba ensemo a me kekan ye eniama me ye na me hia ye nua be ma Sammy Gyamfi no wo ne me feel kwa so be pam me oh the body guys omudi na chikwa be pia me say ma me ko but onya botre na me chia no te be chia ne wie no sha se o tu me fo abusuamu ntie ne yie ti asam ne yie don't twist anything and I said don't be offended because video no I said grophobia will say ye nua be ma Sammy Gyamfi ama mama part dollars bi ekita nensem enu na me wo ha I am here to explain the reason why intia oyi size can share me sa na Ghana for hwe me Agradaa metimu ya sika we nye sika what I say sika we nye sika bia don kwa de intia Sammy Gyamfi we nyina kopfa ba no na Sammy kura etunufo no no hu Sammy Gyamfi okọ ne nchen no na Sammy Gyamfi kura etunufo ese wo de bia Agradaa wanyini atemide odidi no jai enye fe but fe it's been your be man me ben no momo lava no so me ben ni your be man no and o chance no say oh mommy we a nice woman
Na sani wo ye fe ne sani wutie ene sani ya me hu social media wani so ohye wo didi atem wo kuntokwa ene ade no twaso jai santokwa no na wo ye fe dodo e che sa ne ma na wo ye wo social media so no na sa akra na wo ye ya wo di biba e me papa oluman so what I say wo di biba me papa oluman JM so na die pa na JM dia ye untia utimi edisa niama ya wo ye ba JM so na so bra Sammy Gyamfi JM asam na mo kan no enye no kure eye preaching ena me preaching ye ena bloggers e ko twaye ena omode kwa edete ese me di JM atem na no kra no mo mpanifo no ba ko frame Emma me be ye video e correct ye say me di JM atem because obi anu say JM odamakoma so pa me penasem pa na NDC edamakoma so ana Agradaa be kire mu se ono no oye NDC ni mapa wodo NDC pa but the man be time NDC enie obeka ya 2012 ye be ko about no hama eye campaign it that Agradaa so si fie bi obo e ma na ntifa be ba be campaign to odini dan no asie e ma wo nyina free etina mu na do bi agudi abe campaign or the ma mu tina mu free wanyo mo hwe enu achi ato hama we ne ye no ene ne omutwa entro bi to Agradaa so Agradaa was falsely accused of something. So say by now or chasing kama hama na say NDC for no to atwa but NDC for anya hwe e ma MPP ni na de e ka say that Agradaa ni mo hwe there's a must me bo ma bodua and the MPP ne be defend dey and so say only choice bia only option bia say asema ba NDC odin nkwa to ma montima anya na say MPP da be dey e say MP for don SNDC e na ma age say o za tikika kansem e fa mahama ho it's abra me can say NDC edamakoma so no and obi say say ye nua ma Honorable Sammy Gyamfi and obi say na say NDC da wakoma so a e ba na say ne ye to aba mutibi betena ase e be ye dede e ma ba wo mea e be ye ba wo mea wini wo na wo ka kire say NDC da wakoma so e na me say me ka kire say Sammy Honorable ade ba ku e ye me ja e wo makoma mo abusia bola abons ade ba ko ya me ja e wo makoma mu na de na ya me ja wo makoma mu ne se me do NDC papa me we NDC mu fiti me nkola brem a me busuafo nyina ye NDC fo a me si me fie kase e wo obo Agradaa Love Palace e fie no na me na mu da na me na fie no mu da na me tsena mu da me wie fie no foforo no na mo ba be ye election na mo ba ye election no mo nkofo ni bi e baye ano mo ba be ye politics o mo ba ye work e wo bo the whole house no commit media rent over like millions of dollars dollar bondo be 1,000 come the rent wo now so e san say me do JM na me do NDC party ti me di fie ni ma wo mu free eyi makuma mu se de be si bia no me di fie na ma wo mu fanya politics sa de be ya se Yakopon ya dum ni nyina bo mpa ya ne papa JM etimi wini a me so me fie na me di amo mo di aye politics no a wo mo be dem free for 4 solid days because mo ba ya woda fie da bi kura ba Wednesday almost getting to 1 week ya mama Christiana Wuni eka ho bigger quest eka ho kuma wood stars awo omo ye campaign ma NDC nyina omo ka ho me di fie ho ma wo free amanju omo kapre because na ye nyina ye bua ma JM etimi aba momo love no so 1.4k momo love no so emami because me shuma ho dia metime dia bua wo underground me ye t-shirts e de bua nkrofo eye me baby me ya sorry MP omo wo ho me bua wo underground me ye niam bebre e de bua JM na de tie ne se abrantie bi ye de asama twem so na abrantie no e de ne nkwa ekutwa so ekobu odua e de maame abrantie no so ye obi a wo ye MPP ni enti sabrantie na koye sa de ne de ne nkwa to so maame de ya na chese meme mu a me de aboa NDC e ka mabo emu t-shirt amaye emu Miami TV station me de ma NDC fo
betina me TV station eye campaign di ma JM ma ju BS coming on airtime free and the campaign oba me am status wa me post to JM abra ne ye ensema me ne ye nua be ma Sammy Gyamfi e kan na me ka kire onu no ade bi ba TikTok na Sammy Gyamfi ye nipa bi I have respected him today because me share abufuo ne niam bi amaye etia NDC enso Sammy Gyamfi timi nya abotre etie manum nsem a wotimi usa na drivers no ene ne bodyguard ne na police phone nyina omudi na chi no omo pentama move car no but was mo ntwen ya minti Agradaa nu asem minti Agradaa akoma so asem ana Mr. Gyamfi ade bi ba wo TikTok na ye hyehyɛ nipa wo dono me hyehyɛ ye de JM ne di kan ema me de nkofo bi koto last tese ye hwe obi a na odo JM pa me na me di kan enso abrante ne ne nkwa koto wo ma me nti na me ni choice na wo se me nso me ye bibi na me di tua abrante no eka eno bi sam si nti se de pa ne ha me ena se ade ha me wo makoma mu eye me fie na me de ma NDC fo ye campaign free o mama me kapre na nyame ya dom na JM abetena so na makwala bone nsam ene me niam amaye enti ene NDC ye me afiri mu na ma ntini enya mfaso bi amfiri sa niam me sacrifice me fie me sacrifice me TV station me sacrifice me platform me sacrifice me TikTok enyi nara ene sa de na me koye nti ma enya mfaso bi amfiri JM ho e wa bra JM awini enti ye papa Sammy Gyamfi na ma hia we me de chopa kase e fa uso safa kuma ye papa JM man John Dramani Mahama the man's a boy incoming prophets me no papa no nyame e dana kuma so fa chopa kase e kuma na ma me se me pa na chow me timi ni di na tamo da na ye editing and no more ye and no more the trumps. Abusia momo lavo no so e mame. Na afenso eye mame lodina. Facho pakesie e ma ye mame lodina. Se me pa ne cho ne ba ne me. Boni bia ma ye bia wofa me boni ncheme. Ye me ka ye bia wofa me boni ncheme. Afenso wa wo ye mini ya bema Sammy Gyamfi. Mi bungo todwe nyina wo. Fa me boni ncheme. Se me kakasa bi mane ya oja fa me bone chame afenso ye nuanom a omo ye ayi NDC youth emma bi omo gina NDC achi emma bi omo ye NDC fo mema bi omo ye NDC fo me de fa uso se fa chopa kase e fa ma wo mo ma me na bi si biem na se die ni ankasa makoji mani so na me koya maba se pass na tenase so obi de NDC abanya ni mu ba ya form ana JM ni mu ba ya form ana wanka Sammy nua be ma Sammy Gyamfi ye de wani mu ba ya form me sraw we de me de chopper e house na jami bunko to dwe so ne nine na me pa ne cho what I say and I got the bit himself she only asked for fuel sika ke beto fuel egu de ka mu dia coffee and is some dot ego ra ha go tamu pole $10,000 at the man so when to me pa ne cho wie ya wo ko no and am se papa ne kura ne sen ifie ya me di ma mu free wo de ma me fuel abusua mu ntie o eya me wie ye no na me se Sammy ne kura ne sen wo de me fie ya me di ma mu wo de ma me fuel na at least me so makoma entom yem na me se me charge mo a eyi sika bebre enti ma me fuel and a John wa phone car to a phone car no and a Miami Dinachi just walk for car na kwa me the talent and a Miami Dinachi and a ja wo yi ni person and all kind dollars say it's 1,000 was the same and of the man to the mammy na na ja be so ba pa mi so mu ti be so mu akakra kan na me sa je ye na me
Mana budi ni na mama ana ye. Fami na mama ni na mama. Ena de manya hia Yesu nko ade. Samaria ni ba oba da me moja tumi mfinhie duasa nwotwe. Na me nya yalesa, na me moja tumi de entre. Ni nyame ayamadom ni mahia Sammy Gyamfi. Ene wo se moja no etwa. Ewa na do ne hye me nsa no ye kae no hwam free ne nsam na wo ye honorable nti no wantimi ne age gidigidi e de ne Agradaa me fa no kode na jamse ye me ne me kuri se na nkrofo bi teba bi kitafon abusia wala avonso se na nkrofo bi teba bi kitafon e no mo video e no mo de ade na beto abonten ama de na luku ti say asa me ne Sammy Gyamfi e wo like asa wo ye madam fu bi ni hia ne da kana fo minimum ne da na wo hwe me mama part bra ma bre wen di se ho so many years fie ko do ho e di mi fie ama wo ma ye campaign di mi TV station ye campaign e de me internet ma ho di mani mo nyam aye campaign na just seconds yayi en so ra to me mama so hye na kamofo se nye jimi na me jimi me ho ena ka me di me le mu ne kan na ma hia Sammy Gyamfi ya senka blog pa na ka magi o enso so ma ko jimi me hu te ja me hia no no ko fi o no mo baye e ja wo kan ma me wi kra no enya hi bia ena me die ne edin ne ja ono so ye gentleman Sammy Gyamfi se me no so ye gentle sao wo ye young boy wonim nyansa. No wonder say ye papa je ma peja ne na koto gold ne wonim nyansa papa. Because he cannot demand the crown or no crown or to church and what I'm saying. I branch ya would see cano, can we so Tony boom and so what to chew to say or bow mine see can who buying. But I want to or bow mine see can who buying because Kotodani Mabuno. Sikana may perceive ya de mameno. Let me see what you see. Can you feel what kind of back? Me, me as I say, Sammy Gyamfi na branch ya pa na ya chesosano. And I see Kay na what kind one of me feelings. So what's this? Send obijina baby. And what video to make how much show. So you end this baboon and now your penny be with your be. Now who says Sammy Gyamfi mama sika o two me full. And I mean I'm a dying car. Se me fie na me de momo ye yi no omma me fu we be so na ma hia me Samelia ni ba ma hia ni omma me moja ntwa eneja others it mo na so that kan dem I got to see the day e dia mo dwuna no ni mpena bia atwe woni ne hwe ye but just Sammy Gyamfi na free na kuma mu atam dem say all the compensate Agradaa enam etimode omobo no ma ha ma first step omobo no ana ni anya ho no ne den ode ba ha ode mo free ni ade no eno na o heso e de atuaneka $10,000. Now that time connect down boys. Now we see na say $10,000. Chira wajo mama e wo comment section. How you Penyah Block Media. Okay.